Šibenski botun ili puce koji krasi narodnu nošnju šibenskog kraja dobivali su od providura vojni zapovjednici i pojedinci kao dar za zasluge u službi Mletačke republike. Dalmatinsko zaleđe je nakon Kandijskog rata konstantno vojno aktivno, pa su puceta ponekad dobro poslužila i kao zaštita od sablje ili mača u izravnom sukobu. Tako botun nije bio samo estetski element i dio muškog nakita, već je imao i funkcionalni učinak. Botun na nošnji danas nose uglavnom članovi folklornih udruga i dalmatinskih klapa, a kao autentični suvenir temeljen na tradiciji izrađuju ga šibenski obrtnici zlatari. Pa da bi izradili šibenski botun, prvo bi trebali doći do srebrne žice. Da bi došli do srebrne žice moramo tog srebra malo rastopiti i topimo ga u ovoj posudi gdje za topljenje postiže se temperatura nekih 900 stepeni da bi dobili skoro pa u tekućem stanju srebro i onda ulijevamo u ovaj utor gdje dobivamo četvrtasti dugi komad srebra. S tim komadom onda idemo na mašinu za razvlačenje žice i pokušamo je istanjiti po potrebi što tanje na mašini jer je lakše izvlačiti na mašini. Da bi dalje obrađivali, malo finije, malo precizniju debljinu dobivamo na ovom metalnom komadu gdje su rupe, one su mnogo manja je razlika između rupa, u desetinkama se mjere, tako da tu dobivamo malo precizniju nit. I kad dođem do neke 0,22, to mi je najtanja koju koristim za šibenski botun, a za neke dijelove ostaje na 0,50, 0,60, ali ova najtanja je 0,22. Da bi dobila mekoću, jer nakon 2-3 puta izvlačenja kroz te rupe, ona postane krta, da ne bi mi pucala i to i da lakše prolazi kroz i mašinu i ona kroz ovu ploču koja je, to isto se zagrijava da bi dobila mekoću. Prvo moramo ove detalje koje smo ih napravili, moramo ih spojiti da bi se zalotali svi ti elementi. Jer moramo poslije toga tu polovicu kugle, botuna, moramo ga saviti u polukuglu, tako da dobijemo polukuglu da bi se spojile dvije polukugle u samu kuglu. Kad dobijemo tu polukuglu, onda možemo stavljati kuglice i spajati ih na taj dio botuna. Preciznost zahtijeva jer se radi zaista sa jako tankom žicom, pa čak i ove deblje žice koje su na samom botunu i one su dosta tanke. I sad tu treba precizno jer cijeli taj botun može biti toliko mali da ako se malo pomakne lijevo ili desno te kuglice ili ti detalji, onda kad se gleda sam botun vide se ti eventualne greškice koje nastanu u radu ili to.
S jedne strane završava sa vrhom, špicom, u špic ide, a ova druga strana dođe sa jednom karikom kroz koju možemo poslije provlačiti drugu kariku koja je malo duža da bi se napravila ona kopča gdje dođe na samom ili košulji ili ovome džaketi. Botun kad je spojen skroz praktički završen u spajanju i svih elemenata i spojen kao takav, onda ga moramo očistiti da bi dobio malo sjaja, tu bijelinu. Tu bijelinu dobivamo u razređenoj kiselini, ali u većini slučajeva ja to napravim u onoj bakrenoj posudi, solne kiseline, malo soli i ubacim botun i nakon par minuta zagrijana, normalno ta tekućina mora biti do određene temperature, onda se botun očisti. Postoje dvije tehnike izrade općenito i nakita, ne samo botuna, nego svog nakita. Možemo nakit sada ljevati, tako da ima dosta kolega koji upotrebljavaju tu tehniku. Taj ručni rad kad se napravi, on je malo različit u odnosu na ovome, jer te finese, sitnice, kuglice nisu čak niti koji put udaljene jedna od druge na istoj udaljenosti, jer pobigne desetinku ili milimetar lijevo ili desno i to. Ali to je draž tog ručnog rada. Šibenski obrtnici smješteni su u dvije najpoznatije i najduže ulice gradske povijesne jezgre. Izrađuju šibenski botun, koji je uz šibensku kapu i novčić bagatin postao najtraženija rukotvorina i suvenir šibenskog kraja. Mogućnost preoblikovanja unijela je kreativnost kod izrade nakita, pa se elementi botuna lako primjenjuju i na naušnicama, prstenju i drugom nakitu. U poplavi jeftinih, gotovo bezvrijednih suvenira, šibenski botun se etablirao ne samo kao autentični suvenir, već i kao dio kulturne baštine. Stoga ga je Hrvatska turistička zajednica 2007. godine proglasila najoriginalnijim hrvatskim suvenirom. Gledajte, ja sam četvrta generacija u obitelji koja se bavi sa filigranom. Moj otac je došao u Šibenik 64. godine, 65. je otvorio ovu radnju na toj istoj lokaciji gdje sam sada i ja. Prije toga i djeda i pradjeda su mi radili tu istu struku. Dosta dugo, samo izgleda da ću ja biti među zadnjima u mojoj obitelji.